Ассаламу алейкум, урматтуу биздин кадырман калайык журт, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Ноокат районуна караштуу Караташ айыл аймагынан жагымдуу ысык санам айтабыз. Бул чыгарылышта биз сиздерге туугандар, азыркы убакта мына ушул биздин Караташ менен Ноокатты бириктирип турган жол боюнча ушул Караташ менен Ноокаттын аралыгында каттаган айдоочулардын бир аз ушул эли журтка айтар. Эли журт десек дагы болот. Анан эң башкысы ушул жогору жактагы биздин бийлик өкүлдөрүнө кайрыла турган сөздөр бар экен. Мына ушундай жолдор азыркы убакта аябай жаман экен. Ушул нерсени ушул Ноокат менен Караташка каттаган биздин айдоочулар өздөрүнүн чөнтөгүнөн бир бийликтен жардам болбой атат дегенден ушул жолдорду өздөрү бүгүн буюрса башташыптыр. Анан дагы ушул жерде бир айдоочулардын аксакалы Караташтык Абдыраш деген абанын ушул сөздөрү бар экен. Ошол абанын бир сөздөрүн уга кетсек. Мынака болду, мынака. Абдыраш да, ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы, тынчсызбы? Мынака жол боюнча айтайын депсиздер, эми ушул жол боюнча айтсаңыз, биринчи өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөрдөн болот, шопурлардын, негизи айдоочулардын. Анан ошол тууралуу кыскача айта кетсеңиз эми. Биринчи мынабы биздин Ноокат Караташ негизги магистралдык жол болуп эсептелинет. Мамлекеттин балансында турат экен, муну тактап, аныктап билдим мен. Анан бул жолдо кыйын болуп калды. Мына көргүлөр. Азыр карасаң, азыр машиналарыбыз, тетиктери, кадабойлор сынып бүттү, талкаланып бүттү. Азыр анын үстүнө бензин да кымбат. Ошондуктан şu жолду оңдойлуп өзүбүзчө шоферлор менен сүйлөшүп, өзүбүзчө чечтик. Бул элге айтсаң дагы кээ бир айтат болуптур деп, кээ бир болбойт деп ушинтип кыйналгандыктан айлабыз кетип, шоферлорго мына 2 бригада шофер бар. Бирин бригадасында мынау Алиев Жээнбек бар, Мырзалиев Матырайым деген бар. Биздин бригадада Момиев Садырайым, анан дагы башкалар бар, мага окшогондой аксакал шоферлор бар. Анан сүйлөшүп, ушу балдар менен кеңешип, өзүбүздүн колубуздан келишинче акча топтоп, ушу кээ бири көп берди, кээ бири аз берди. Ушул шоферлор берди негизден. Элден сураган жокпуз, себеби эл айтышы мүмкүн. Булар өзү такси кылып атат, өздөрүнүн иши деген сөз болот деп, элге айтпастан эле өзүбүзчө ушундай неме кылдык. Ушул инициативанын балдар макул болду. Мына бүгүн баштадык. Айлабыз кеткенден ушу жолду өкмөткө да айтпастан, акимчиликке да айтпастан, ушу өзүбүз кылалы деп чечтик. Чындыгында мурда биздин айылда чоң депутаттар болгон, спикер да биздин айылдан болгон. Ошол убакта биз жол менен эч кимдин иши жок эле, алар кылдырышып аткан. Айлабыз кеткенден өзүбүз ушуну чечип оңдоп атабыз. Мына бүгүнкү күнү азыр жол асфальтталып атат, жамап атабыз. Асфальтталып десек толук болбосту, муну баягы жолду жамап атабыз. Эми кыскача орусча бирдеме дейт муну. Түшүнүктүү. Эми азыр бийлик мындай жогору жактан эч өкмөт жактан жардам болбой атат. Болгон жок. Болгон жок, Кайрылганда жокпуз, чындыгын айтканда. Кайрылсак да жыйынтык чыккыда эмес. Бюджеттен жолго деп акча ажыратылган эмес экен. Ажыратылган эмес. Кыскасы ошол экен. Болду, түшүнүктүү. Эми алдыда ушу азыркы убакта иш болуп аткан жерлерин да бир аз көрсөтөбүз онда, бирашта. Болду онда. Алдыда сиздерге ошол нерсени да көрсөтөлү туугандар, мынакей. Ошол жерлерди көрсөтүп коеюн. Ушундай болуп калган. Мындай жерлер өтө көп туугандар. Ылдыйкы Өзбек көчөдө да бар, мисалы үчүн Калелин көчөдө аякта да өтө көп. Махалладан да көп. Биринчи ошол жактан баштап өйдө карап келатат. Болду, ошол ишти көрсөтөбүз онда, жүрүңүздөр. Жол. Мынакей. Жол ушул биздин Калелин Ноокат Караташ жолу. Бул жерде биздин айылда Ноокат билимканасы бар, айрыкча мындай Кыргызстанга аты чыккан көзгө көрүнүктүү даңкы чыккан мектеп bizde. Мен сыймыктанам ушу билимкана биздин айылда болуп калганына. Бул жерге Акаев президент болуп турганда Акаев да келген, ошол билимкананы көргөн. Андан кийин мына элге билим берүү министри келди, ошолор да көрүшүп кеткен жүргөн жолдор. Хан gelgen yol usul yol. Biz
bo'lsa Qirg'izistonning birinchi medrese. Medrese. Ondan tışqari manavi Tavaldi mescidi var bizde, medrese var, kızlardan, baldardın medresesi var bizim ayırda. Bu kadar respublika boyunca tündükten, alaydan, narından gelip okuşup atar. Hazır bizde okuvchilar var, studentler medresede. Hem yolumuz kıyla naçarlap kaldı. Oşol Çoğunlarının vaqında жақсыla qaralmaya qalıb 2 yıldan beri özü üstü hemen qılıb baylağız ketkenlikten şoförler söylesip maquldaşımızı yoldu bugün başladık. Hazır gördün buna oyulgan yerlerin. Oyulgan yer ayavay köp. Hükümetten yardım yok. Hazır oşonda 2 yıldan beri hökümetten jardam bol elek. Jogor jaktan. Эми бул жогору жактагыларга жетиш керек эми кандай болсун? Эми билбейм, ошол жогорудагылар жеткенде эмне дейт? Эпте мына өзүнчө жамаат бар. Бул эми жамаат бөлүктүү эмес, аны да билип турат. Жыл сайын болуп турат бул нерсе. Күзгө чейин жетеби билбейбиз эми. Эптеме үч кылып 1-2 ay olsa da şu maşinalarımız bayağı Kadavoyuna jardam bolou dep kılınıp otat da. Түшүнүктүү. Мына şu yerler daha jaman ama biraz daha. Hocam yerler jamal başlap turar işte. Özüm yok. Hazır bu yerler jamal ele var. Jamalgan kararı vardı görürler. Turpak elegen ha, turpak elegen. Kazana var, kanalınızda sıkıntı yok. Onunla bu yerlerde çok yerlerde toprak döktü gene. Yerlerde de varken de takıp. Böyle usullar kalkalangan yollar. Buna özbek tuğanlar jaman bolmanla veya büttü. Bunlar tuğlar patlaşı varsa. Sizde adamlar gerek bizge. Burada muhtaç olmayalım. Aga. Tutmadım, muhtaç olmayalım buna. Bırakma şoförlerine. Siz böyleken uyuşturdunuz. Makul oldu ballar. Vardılar. Bana buna yakınlardır. Adır Jamal Vatkan yerge, adır... Jamal Vatkan yerge jetip kaldık abi ya? Buna Jamal Buna Jamalgan yerler usular, buna Jamal'dı, buna görünüp durar. Hem bu bir jamur jasa da kıyım olup kalat ha? Hem küzge çeyin, hem bunun içine çakıştı dağın kuyduk, çakış kuyduk. Başta 5 niye de oldu? Çakış kuyuldu, etrafına. 5 yıl kaç yeter? Bakın şu Karataş'ta kireç arkadan çıklat da. Köp zamanlar. Bu ne ya? Allah. Şunda var bana. Yüzkan'da son yerde yaşarız da Abdurrahman. Son Allah. Cennet. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Karar turgan yerler Jamalgan yerler ekan. Karar turgan yerler Jamal. Karar turgan.
Жаман тұр. О, Осы кеде тұрады, жаман тұрады мына. sen ama geldi tuttular kadro. Halka tarttırıp köşet otağı halka camağa geldiler. Kayda öğrendi bu. Bana öğret. Bu ne ki? Bunu Adı Özürler bana- daha jаман тұр, ha? Çekirmenden adım ellerdi tartıp köşet. Oldu, mana shu yerlarni daha tatib qo'yamiz, mana aka. Bunlar. Mana. Buyog'i sekin haydayverasan, Abdurashton. hozir tushib aytishim kerak. Tushib tag'i nima aytasiz? Bir sir aytib qo'yasiz. Mana aka. Shularni ko'rsatasiz. Mana chekada turadi, bu yoqda bor. Ayriqsa shu yerlarda Şu yerler bana o Özbek tuğanlar jakta yerler köpte. mana aka. Toktayım bu. Bo'laveradi. Bunalar ko'rinadimi? Ko'rinadi. Suylayverasiz, bo'ldi mana aka. Mana aka. Hozirgi bo'layotgan yerlar mana shu yerlar ekan, tug'anlar. Bu yoqdan Abdurashton. Suratı. Bo'ldi, suylavering Abdurashton. Yeme. Baya gördük boleler yerini yoldun. Buna bütürgen yerlerde şunday kılıp otağı bunday demek kılıp camap. Hem kança kaçıda var bizge bilmem şu vaktinde olsa da bir iki ay, 3 ay şu kuzga çeyin. Jakşı türüp etse kuzda da kışka da yatan da bir başka canlı kılavuz. Anandağı hem bu memleketten akça bölünmedi bilmem. Rayondan ce bölünmedi bilmem şu yol var. Eğer bölünüp kalsa korrupsiyalık sistemi göbeygen hazır hem korrupsiyalık yollarmen cep koyuluşu da mümkün bizge bilinmezse. To'g'ri Bu aytasiz. zamanға Qarаңғы. qarangı. Bunu bilgen baya kıyın korrupsiyonerler, o'sha yol istegenler bilmese men onu tak aytarmayım. Eğer kıyın olsa cep ele geçse biz razıyız. Bo'ldi, tushundik, tamam. Mana aka, tug'anlar, men bu yoqqa bir shira ko'rsatib qo'yayin. Mana shu yerlar bu shahar aymog'ina qaraydi o'zi negizi. O'shal Abdurashton aytganday, эми shahar aymog'ina qaragandan keyin эми shaharning ichidagi qilib qo'ysa bo'ladi degan el arasindagi so'zlar bo'ldi. Abdurashton o'zi da qaytdi. Buna qarangizlar, bu yerlar o'ta bir ishdan chiqib qolgan narsa, o'ta chuqur chaqurlar ko'p. Bugun ushul narsani jasab chiqishibdir. Jo'g'orda aytganday, mana ушул айдоочулардын өздөрүнүн чөнтөгүнөн ушул уюшуп, биз ушундай уюшумду эле экенбиз кыргыз эли. Караңыздар, ушул нерсени ушул жерде Абдурашton өзү уюштуруп, ушул жерлерди азыр буюрса чукур чакур жерлерди жамап бүтүшүптүр бүгүн. Эми айылдын 1-2 жерлери калыптыр, бүгүн буюрса ошол жерлер бүтүп калат экен. Сүйлөрүң. Buna bugün yol remont kılgandı gördünger, bütelek yerinde gördünger. Yol, transformatör bu saylov jakındaganda ele gereken oylap görsem. Saylov bütkenden keyin yolunda karabaydıgan, sivetinde karabaydıgan, yaşoğunda karabaydıgan. Deputat bolam degenler kelmele birinci yolundoymun, sivetin oğundoymun deytegen saylov bütkende bopsu el karabay koydu. Hökümet'te bu yolumuzu karagan yok. Buna şoförler özümüz Çiçineden tapkanımız topta bugün şu yolda oynatıyoruz. Uşunu gelecekte men bolam degen deputatlar çındığını aldı basan Dakarsa gelip tursa dep saylov vağını bütmüşün bütmesenle vağında gelip yardım berip tursa jakşı olarlar dep oylayman.